Почитувани мои, го следите уште едно издание на емисијата Влагол. Овој пат мој гостин или моја гостинка е една пејачка од соседна Република Србија. Таа беше во Штип, настапуваше овде во еден од локалите во Штип и веднаш штом дознавме дека ќе биде овде, закажавме, таа се согласи и мене ми е многу мило и многу драго што токму денес Влагол е Анабела со нас. Добро дојдовте. Bolje vas našla, hvala vama na pozivu i na ovako divnoj najavi. Pozdrav vašim gledalcima, naravno. Ваква гостинка не се испушта, кога е тука. Рековте, не сте прв пат во Штип, имате настапувано и порано. Pa ne samo to, mene za Štip zaista veže puno toga, imam ovde jako drage prijatelje, onda i kad imam slobodno negde, ako sam usput po Makedoniji, ja iskoristim taj dan, bar 2, 3, 4 sata dođem u posetu prijateljima. Moj dragi Zoki Davidkov, vaš najpoznatiji, najbolji frizer, je moj prijatelj već, boga mi, dugi niz godina, ne mogu da se setim koliko dugo se družimo i svaki put iskoristim dolazak u Makedoniju da me malo osveži, sredi kosu, on mene sprema za nastupe, šminka i imam još puno prijatelja, eto sad da ih ne imenujem, ali zaista mi je Štip onako, mogu reći, najdrži grad. Pored Skopja, eto, tamo imam jako puno prijatelja. Ovde во Македонија. Tako je, da. Во Штип настапувате вечерва, пред тоа каде бевте, после Штип каде одите? Станувате во Македонија, да? Strumica, da, posle toga sam na jednoj privatnoj žurci, odnosno svadbi tačnije, pozvana sam kao specijalni gost i to moram da priznam da mi je drugi put mi se dešava u karijeri, da sam pozvana kao specijalni gost na svadbu, eto ono, da otpevam svojih pesama nekoliko jer me neko od mladenaca voli. Vežu ih moje pesme za tu njihovu ljubav. Так, супер. За песните, кога веќе ги спомнавте, што е она што ќе може да слушнат Štipјани вечерва? Pa ja se trudim da ispoštujem i ljude koji slušaju moju muziku, da čuju sve one pesme koje vole. Zna se, eto, ja postojim već, odnosno, eto, u grupi Funky G sam bila jako dugo posle toga kad sam izašla, ali sad da ne nabrajam pesme, ima jako puno pesama koje ljudi vole da čuju i naravno, pored toga pevam i pesme drugih izvođača, hitove koji se sada slušaju. Има ли одредена генерација на луѓе, млади и повозрасни, кои што забележувате на вашите настапи, дека ги знаат вашите песни, нови и стари? Pa ne baš, čini mi se da se to nekako prenosi i na mlađe generacije. Uglavnom bi trebalo da me ne znaju ti koji nisu 90-ih recimo slušali muziku, posle toga 2000-ih, ne znam, pesme Žao mi je žao, sad da ne nabrajam, ali taj album ceo, ali prenosi se nekako na ove mlađe generacije, možda roditelji slušajući, pa bude i jednih i drugih. Nije isključeno da su samo stari na mojim nastupima. Се случува ли да подвикне некој, ја сакам таа песна, може ли таа песна? Da, obavezno. To se obavezno dešava. Која е најчесто? Pa hajde da kažem, bit će mi teško. Biće mi teško. Najmnogo udara od srce. Da, tu baš vole i zato što ima tu neku pozitivnu poruku, kaže, bit će mi teško bez tebe, ali gde god da bio, sretan mi bio. Pozitivna poruka. Da, iako je tužna i emotivna, ima pozitivnu poruku. Želim ti sve najbolje. Так. Кој ги подготвува твоите песни? Имаш ли одреден круг на тим кој што работи на твоите песни? Ne, dešavalo se godinama da ne menjam tima, onda se desi da mi neko ponudi jako dobru pesmu i onda ja... Uglavnom mi je to presudno da mi se svidi pesma. Može li nešto novo naskoro od tebe da slušnem? Pa da, bit će sigurno, pozvana sam na festival i mislim da ću da se pojavim. Tako i nova pesma. Nedavno sam izdala singl pre mesec dana, Emotivno labilna, za Grand produkciju i eto, to nešto krajem avgusta planiram. Так, да слушнеме таа најбарна песна, може, Емотивна лабилна, ќе ја слушнете и видите Анабела во спотот, а потоа ќе продолжиме со разговорот.
mi noća svoju reč da bit ću dobro. Pepeljera je puna već i sad je prirodno da raspijemo pod, da raspijemo pod. Gazi on to svoju reč da bit će samo moj. Usnovi da se pokvase i sad je normalno da čaša nema dno, da čaša nema dno. Srce mi je emotivno labilno, pa samo pijana, još stojim stabilno. Nek uzme sve, al ovaj sto nek ostavi. Noćas tu da se od njega izleči. Srce mi je emotivno labilno, ima urođeni talenat za Bog. Kad samo jedan mene želi od istog, zašto je morao to da bude on? Gazi mi noća svoju reč da bit ću dobro, al osveta je spremna već, ma nek mu jave to. Ko me ljubio, ko me ljubio. Srce mi je emotivno labilno, pa samo pijana, još stojim stabilno. Nek uzme sve, al ovaj sto nek ostavi. Noćas tu da se od njega izleči. Srce mi je emotivno labilno, ima urođeni talenat za Bog. Kad samo jedan mene želi od istog, zašto je morao to da bude on? Srce mi je emotivno labilno, pa samo pijana, još stojim stabilno. Nek uzme sve, al ovaj sto nek ostavi. Noćas tu da se od njega izleči. Srce mi je emotivno labilno, ima urođeni talenat za Bog. Kad samo jedan mene želi od istog, zašto je morao to da bude on? Рековте ќе настапувате на фестивал. Тајна е се уште или Pa може nije да tajna, знаем? nije tajna, nego prosto vola bi da završim tu pesmu, da znam da je to definitivno to, i onda bih najavila. Nekako mi žao da požurim s time, da se nešto ne ispreči i da ne ispadne da pričam sad u prazno. Так. Подготвувате нов албум, нешто ново, Pa ne, CD? album ne, singlove. Само синглови? Da, Само da. со синглови работите? Pa zato što jednostavno prošlo je to vreme kada su se kupovali CD-ovi, uopšte se ne isplati više raditi na tome, jer u roku minutu već je sve na internetu i sve je Da, na dostupno, YouTube. a jako se puno ulaže kada se ceo CD sprema iznova. Nema potrebe za tim, drugačije vreme. Jednostavno ti nosači zvukova više nisu interesantni, internet je tu i to je to. Ајде да поразговараме малку за твоите почетоци во музичките води, да речам. Кога за прв пат почувствува дека го имаш тој глас и дека можеш да настапуваш пред поголем број луѓе? Šta znam, davno je to bilo, 93. godina u pitanju. Knez je bio kriv, da kažem, za to što sam ja ušla u ovu priču. On je došao na tu ideju i dao je predlog tadašnjem
tad mi je bio dečko, posle toga suprug, sad već bivši suprug Agi, Funky G, da. I eto, prva pesma Samo u snu, krenulo je tako i dugo je trajalo, jako je lepo bilo u grupi, ali eto, nažalost, nismo opstali. Ja sam nastavila se bavim ovim poslom i trudim se i borim da to izgleda podjednako dobro kao i ranije. I vi uspjelo to sve koji Pa ja bih rekla da da, s obzirom da sam tu već, evo, od 93. Boga mi 23 godine. Koja je ona pesma što je vas lično najmnogo ve pogodila, koja je spolnuvate? Ima ih puno. U tvojim kolima, Tebi sam volala, Gad. Sad ne mogu da se setim više. Mislim, ima ih puno i Moj dragi, Beograd. Ima jako puno pesama, da ne nabrajam sada. I ona između ostalog rekla sam, bit će mi teško, eto i to. За секој од вашите песни имате и спотови кои што се доста енергични, така. Ја имате вие таа енергија за цел спот да биде, да го привлече вниманието и да се одгледа од почеток до крај и да има се поголем број на гледачи. Pa nekako od početka sam imala te, da kažem, dobre spotove i ulagali smo puno u videoprodukciju i voljela sam da nekako svaka moja pesma se obeleži video zapisom, ali nije to uopšte tako lako izbaciti svaki put nešto drugačije, nešto novo. Ja zaista imam jako puno spotova i trudiš se nekako uvek da uneseš neku novinu i dobro, okej, mislim da mi ide dobro. Ги следите светските трендови, ги внесувате Pa во вашите naravno, спотови? uvek nalazimo inspiraciju u nekim nama dragim izvođačima. Така. Имате конкретна група танчари со кои ви се дел од спотовите или секој пат различни лица се појавуваат? Pa ne, uglavnom različito, zavisi od potrebe spota. Nekad sam sama. Evo sad u ovoj pesmi videli ste sama, ja i Vučica, ja i Vuk. Ona mi je jedina gostinka. Што би можеле сега од вашите песни, од вашите спотови да им предложиме на гледачите на емисијата? Sada? Ajde, neka to bude pesma U tvojim kolima. У твоим колima. Ајде. Sve je počelo ovako. I tog dana kad sam video tvoje lepo lice, znao sam da nama ovih dana lepo biće. Doterana kosa, taj den i to telo, takvu lutkicu da propustim, to ne bi smeo. I učinio sam sve što je bilo u moje moći, ali do tvoje pažnje stvarno je teško doći. Ja iluzije gajim već danima i nemoj da me vrtiš ako te ne zanima. Htela sam da verujem da mi ništa ne značiš, samu sebe lagala da me baš ne privlačiš. Htela sam da preterujem, da budem hladna kamena, ali da ipak uhvatiš moj pogled preko ramena. Glumim nedodirljivu, a tako volim što si tu. Želim da ovaj tren traje zauvek. Kad zvezde začute, znaj da pretvaranju je kraj. Sad smo sami ti i ja u tvojim kolima. Kad zvezde začute, znaj svetla sklone se u kraj. Na redu tad smo ti i ja u tvojim kolima. Prsam, keškolica, cela ova drama kad je pričala Ganica. Izluđuje me to tvoje nečkanje, kada prekrstiš noge i to nameštanje. Ide ni robi ga sad na ovo mesto parkirao, ja ne bi džabe na medalju svoje ime gravirao. Na što se pališ ti, na što se palim ja, dok ne zamagli se stakla, saznaćemo sve u mojim kolima. Htela sam da verujem da nisi tako
opasan i da je ovaj osjećaj mome srcu stran. Htjela sam da sakrijem, da u stvari plašim se da ću te izgubiti. Ako priznam sve, glumim nedodirljivu, a tako volim što si tu. Želim da ovaj tren traje zauvek. Kad zvezde začute, znaj da pretvaranju je kraj. Sad smo sami ti i ja u tvojim kolima. Kad zvezde začute, znaj i svetla sklone se u kraj. Na redu tad smo ti i ja u tvojim kolima. Што е она пресудното за еден музичар да опстане толку години како вие, например, на музичката сцена? Pa mislim ta posvećenost poslu, predanost, želja da uvijek napreduješ, da ulažeš što više, osupuješ šta to ljudi novo vole, traže, pa se nekako i ti tu ubaciš u tu priču i prosto pronađeš i sebe, bar delom, da ispoštuješ i neke svoje kriterijume i tuđe. Mislim da je to presudno. A koji su vašите kriterijumi? A ja, na primjer, jako pazim o čemu pevam. Ne mogu da pevam svakakve tekstove, ako to nešto što iza čega ja ne mogu da stojim. Ja bih nikad mogla da pevam pesmu razvešću te, ne znam, ostavit ćeš je zbog mene, ne znam, to mi je malo ono. Na primjer, evo sad dajem jedan na primjer koji mi je, ne znam, da pominje materijalne stvari, da kao što je u zadnje vrijeme jako puno mojih koleginica peva o tim materijalnim stvarima. Kola, avioni, kamioni, ne znam, dijamanti, briljanti, ja više volim te neke ljubavne. Emotivne? Da. Koji prenesuvate emocije. Tako je. Zato što su mnogo slušani i barani. Pa eto, ja mislim da je to kratkog daha. Dobro. Рековте 93-та. Како се одвиваше вашата кариера? Почнавте со панкиџи, со вашиот веќе бивш сопруг, не само во рамките на Југославија, тогаш имате настипување и надвор. A dobro, da. Svugde gde je bilo naših ljudi, bili smo pozvani u Australiji čak. Mislim, obišli smo jako puno zemalja. Pa ništa, eto, 90-ih tako smo bili jako zastupljeni u regionu i imali smo baš dosta tih godina hitova. Hitovi 90-ih negde su, beležili smo taj period i dan danas smo u tom košu. Kad god se prave večeri 90-ih, najviše nekako ima naših pesama. Ali eto, mi smo posle toga negde početkom 2000-te krenuli da menjamo pravac i malo smo se prilagodili tom etnu, malo ubacili te neke, taj neki igrački melos i te neke zanimljivije, ne znam, instrumente koji nisu samo tehno i ono što smo do tad radili, R&B, rap. Malo smo se, onako da kažem, promenili i onda smo dobili još dodatno neku novu publiku, što je bilo baš presudno za naš posao, jer je već ta muzika 90-ih počela polako da nestaje. I onda opet, kažem, početak 2000-ih smo zaista onako baš
puno radili, imali smo 2 koncerta u Sava centru, što u to vreme bilo ozbiljna stvar. Nije uopšte bilo lako napuniti Sava centar, kao sad Arena recimo. Nizali su se spotovi, albumi, imali smo 13 albuma iza sebe, posle toga sam ja se odvojila, 2009. uradila svoj prvi CD i nemam više, posle toga nisam radila CD-ove, samo singlove, ali to je to, otprilike to je to, jer nije više vreme CD-ova. Kako dojde do тоа? Повторно се враќам на почетокот на разговорот, да наступувате во Штипе, во Македонија. Na poziv, da. Се договарате. Имате менаџер со кој што ви ги уредува работите? Imam menadžera s kojim dugo sarađujem, tako on me pozove, organizuje. Вечерва наступувате во Штип, кажавме што секе може да слушнат и да Rekla видат sam vam од na вас. početku, uglavnom je to su moje pesme, vraćene i tuđim hitovima, onim koji ljudi vole da čuju, stare, nove, neke. Ќе биде еуфорично, предпоставувам. Da, uglavnom to sam ja. Она што би сакала да ве прашам е дали постои таа некоја носталгија на тоа време минато од вашите почетоци, дали постои некоја разлика од тој период кога почнувавте до ден денешен? Спомнавте дека во стилот на песните, но не само и во тоа. Има и тука повеќе карактери на луѓе со кои што се сретнувате во текот на вашите настапи. Pa postoji, nekako je drugačije vreme bilo, ali opet s druge strane smo napredovali, malo je sve lakše, ne znam, nisam sigurna kako bi mogla da uporedim. Svako vreme nosi neko svoje breme, što se kaže. Nije uopšte bilo lako tada u to vreme skrenuti pažnju na sebe, tada kad nije bilo ni interneta, ni puno televizija, ni medija. Postojale su 2 časopisa, 2 televizije i to je to. Borba je bila velika i izdvajali biste se samo ako ste zaista i bili interesantni. Mi smo imali tada plesnu grupu, predivne nastupe, pune plesa, koreografije, vesele, žive pesme i to nas je negde izbacilo. Тоа беше она пресудна или да речеме вашата тајна на успехот. Да. А што е она што е после толку години постоење на музичката сцена, што би ги советувале помладите сега кои што почнуваат да се занимаваат со музика? Pa nema tu nekih posebnih recepata, ne mogu ja sada, niko po sličnom receptu ne može da uspe. U suštini sve se vraća na veliki trud, rad, odricanje, veru u sebe, borbu, mora stalno čovjek da se bori, da napreduje i to je to. Talent од секој? Pa eto, ja mislim da čak ni talent nije presudan koliko radi i odricanje i ulaganja konstantno. Dali тука мислите гостување во разни емисии, да. интервјуа за ги има и голем број портали сега? Snimanje pesama, to su, mislim, dosta su velika ulaganja, sada više nije vreme kada izdavačke kuće ulažu u vas, ranije bismo mi snimili CD, pa taj CD nam finansira naša izdavačka kuća, pa se taj CD proda u ogromnim količinama, pa svima dobro. Ovako sada svi smo prepušteni sami sebi da od svoje zarade ulažemo non stop, svaki drugi, treći, četvrti mesec vi morate snimati novu pesmu, novi spot, pa tu je garderoba, pojavljivanje na televiziji svakodnevno, jer tako je vreme, previše izvođača i nekako čovek mora da se bori, da skrene pažnju na sebe, svojim kvalitetom, naravno. Одреден број на пејачи или пејачки, да речеме, пред да го испрлат новиот спот или нова песна, да се преориентираат на тоа не на квалитет, колку да предизвикаат на некој начин внимание со тоа што, као наводно, ги следат или прават нешто не компрометирачко, да кажем. Da, kao što kažete skandale. Не, да, баш во тој контекст. Slažem se s tim, ima toga puno, ali ja mislim da to ne može dugo da traje, jako kratko, jer ja sam baš mogu na sebi da kažem, na svom ličnom primjeru, da u jednom momentu kada nisam izlazila, non stop sam se pojavljivala po novinama, da sam možda najmanje radila. Ako nemate dobru pesmu i ne umete lepo s publikom da se ponašate, tu nema pomoći. Možete svaki dan da budete u žutoj štampi, da pravite kakve god hoćete skandale. Ipak je pesma ta koja je presudna. Вие не сте од тој калибар да речем на пејач.
Ono što go pravite naistина so trud и со среќа. Tako. Да слушнемо уште една ваша песна, може? Може. Да видиме уште еден спот. И се враќаме повторно и ќе поразговараме уште малку со Анабела и ќе ја ослободиме затоа што треба да се подготвува за вечерашниот настап. Gde je noćas i šta radi, ne javlja mi se. Da li s nekom drugom pije, pravi dugove. Stigla mi je dojava, drugarice sam pozvala. Hajde da nađemo gada, hitno, hitno sada. Mi smo noćna patrola, jel luda od bola, pa me smiruju leteće čaše sa tvoga stola. Zato sedi tu, na moje oči drugu da ljubiš. Nije te sramota, da ću ti gade ja. Najluđu noć života, Znači sutra pola grada, to da loš si lik. Prevare i laži idu u moj zapisnik. Stigla mi je dojava, drugarice sam pozvala. Hajde da nađemo gada, hitno, hitno sada. Mi smo noćna patrola, jel luda od bola, pa me smiruju leteće čaše sa tvoga stola. Zato sedi tu, na moje oči drugu da ljubiš. Nije te sramota, da ću ti gade ja. Najluđu noć života, noćna patrola, hej gade, mi smo noćna patrola, hej gade, noćna patrola, mi smo noćna patrola, jel luda od bola, pa me smiruju leteće čaše sa tvoga stola. Zato sedi tu, na moje oči drugu da ljubiš. Nije te sramota, da ću ti gade ja. Najluđa noć života, mi smo noćna patrola, leteće čaše sa tvoga stola. Na moje oči drugu da ljubiš. Nije te sramota, da ću ti gade ja. Najluđa noć života, Реков, некаде сме пред крајот на разговорот со Анабела, бидејќи треба да се подготвува за вечерашниот настап. Остануваат уште неколку часа до почетокот на вашиот настап. Да. Што е она што ќе следува? Фризура, шминка? Pa da, to uglavnom, pomenula sam na početku mog dragog prijatelja, šminkera i frizera Zokija Davidkov, studio Dior, koji je uvek zadužen za moj izgled u Makedoniji, i čak i u Beogradu, odnosno tamo kad dođe vrlo često dolazi. I naravno ovde, eto, još jedna stvar koju bih volala da napomenem i vezano je za Štip. Zbog čega volim da dolazim ovde, ima divnih ljudi, a tu je i modni studio Ema, zato što ona brine o mom izgledu, o mojoj garderobi. Večeras ću nositi jednu njenih haljina. Може ли да предпоставиме или да ни
napomenete kako bi izgledala večerva? Pa ima ih više, iskreno ne znam za šta ću se odlučiti večeras, ali uglavnom to bude nešto u mom stilu, atraktivno, scenski na kraju krajeva. Da li samo za večerva od neja se fustanite ili nosite njezin fustani na drugi nastup? Da, nosim, naravno, te haljine se mogu nositi više puta, kažu kad je dobar komad uvek može da se ponovi, čak nekad i privatno kad se nešto tako dešava obučeno. Svako vam večerva da imate odličan nastup. Hvala. Da dadete sve od sebe kako i seklo Kao i već uvek, do da. сега. Още много хитови, Hvala още много puno. години постоење на музичката сцена, да ве видиме наскоро повторно во Штип и повторно вака. Hvala puno. Hvala vam. Пред крајот на емисијата, една селфи ако може. Može, naravno. Htjela sam da verujem da nisi tako opasan i da je ovaj osjećaj mome srcu stran. Htjela sam da sakrijem da u stvari plašim se.